enkosi ngokuhlala nathi siza kuninqo kumajelo ethu osasazo apha eAuckland Park eGauteng kwaye uvimba wethu saphupha kanti ngoku ke singena kwiyure yethu yesibini yendaba. Asibheke ke mbukeli ukuthi ziphe ihamba phambili kuleli hora. There's a stone being thrown. At this stage, we're going to try and move back. Aibo! Ai! Kujikelele ngamatshe imoto ebihamba ithimba leindaba ze-SABC izolo ngesikhathi kuqubuka umbhikisho nodlame eDeepkloof eSoweto. Ikomiti yeParlamente ibekele uAdvocate Busisiwe Mkhwebane umhla wesithandathu wenyanga ezayo ukuze aphendule yonke imibuzo ebhalwe phansi ethunyelwe kuye ngamalungu ekomiti. Sanibonani babukeli nginibingelele ke igama ngumxolisi wakwamasango umethule weinhlelo zala eSABC. Sesime ngomumo ke ukuthamela isiqephu sanamhlanje sekhaya Jikelele kanye noNoxolo noKholosa. They've got us covered news, sports, entertainment nako futhi konke okuningi. Today's show is action packed. Iqala njengamanje ithokozele. Bakhalelwe ngamasongo kasigonyela abantu abathathu kulandela imbhikisho nodlame equbuke elokishini laseDeepkloof eSoweto izolo. Kulesi sigameko ke mbukeli kujikelelwe ngamatshe nemoto yethimba leindaba ze-SABC kwaphangwa neloli elithwala amanzi amponjwana. Izakhamuzi zasehostela laseDeepkloof ziphinde zayigxoba futhi namhlanje ekseni zavala imigwaqo ngamathayi avuthayo kanye nemfucuza. Zikhala ngokuthi ihostela ezihlala kulo selilidala lingawohloka noma yinini ngakho ke zifuna livuselelwe lifakwe nogesi noma uhulumeni akhe izindlu ezintsha. Kunjani kubi akusinte ngahlala umuntu le bese kuthiwa kune human settlement if ku human settlement why benza bekube animal settlement phela le mali sokuthi animal settlement lento leli isonto lesithathu izakhamuzi zibhikisha kepha izimfuno zazo zishawa indiva. Inkinga ziningi kahle la sisi ama-toilet inkinga indaba zezindlu ke kade zikhulunywa isiphetho sakhona sisibona ukuthi yikho kumphakathi usugcina usulwa nje. Nakuba amaphoyisa omkhandlu waseGoli ekwazile ukuhlakaza iqulu labantu okwesikhashana kepha isimo siphinde sashuba kwadingeka ukuthi adubule ngezinhlavu zenjoloba kwachaphazeleka nemoto yethimba leSABC. Siyaxosa kakhulu ngokho kwenzekile sixosa kakhulu ukuthi nigcine seniveka amatshe imbokodo abantu laba babaphuzela utshalo babade bebuthi etruckini. Amaphoyisa azoqhubeka nokuqapha isimo njengoba izakhamuzi zifunge zagomela ukuthi zizoqhubeka nokubhikisha. Kusenjalo indaba zejelo leSABC ziyeza nentetho nomnye wabahlali basehostel uSanele Msibi. We try by all means to sit down with COJ officials to address our problems. Our problems here, the hostel is falling apart, is old, and is overcrowding. So the human sentiment knows this problem. So we address with them, but they don't respond to us. They just keep on promising we'll do this and that, we'll feed the hostel. But we will show them the other rooms. There are no roof. The other rooms you can see through inside when you are outside. But people still using those rooms, so it's not safe. It's not safe. It's been collapsing many times. Many times. Again, there is we are still using packet system. Packet system it's not safe in terms of diseases. We have infectious diseases nowadays. Recently, there was an outbreak of cholera in Gauteng. So, it's the packet system. We have got children here
or students who are attending school here. But if there's no electricity, we have to connect illegal connection. Many people have died here because of this illegal connection. Our COJ knows this problem. Recently, in October, November last year, they presented a project here. The total city power, the total is 80 million. They only work 2 months. Office October and November, they disappeared. Up until now, in January, we tried to call them to come and continue electrifying the hostel. Although it's falling apart, but we didn't have a choice because we have got children here or students here who are writing exams, writing homework with this electric. We need this electric. So our problems are so big here. So big problems here. Izakhamuzi zaseKimberley zithuthele zigane unwabu emva kokuba umasipala iSolplaki ehlele ukunyusa intengo yogesi ngaphandle kokuxoxisana nazo. Izakhamuzi zithi azivumelani nokwenyuswa kwentengo yogesi. 15% addition on the current price is too much. And also on top of that, to add basic and capacity charge, that is unreasonable from the municipality. Izakhamuzi ziphinde zagxeka umasipala ngokunqamula ugesi ezindlini zabantulayo. We went to the office of the MM, went there and show him gore even le indigent ba kgoletse motlakase. And kaba bona mo abasha ba mo computing aba bona mo how are they expecting for community must just lie low and say no, everything is fine. It was claimed that 80% of our community has been consulted, which is not the case. They invited us together with the business and industry section as community leaders as well to be part of a meeting, all to find that it's a formal presentation. Okhulumele ihhovisi lemeya uthe umasipala uzimisele ngokuxoxisana nezakhamuzi. Kulindeleke ukuba intengo yogesi yenyuke ngamaphesenti ayi-15. Umongameli we-ANC Cyril Ramaphosa uthi unethemba lokuba umbutho wakhe uza kuliphumelela unyulo lukazwelonke lonyaka ozayo ukuba nje umanyana ngendlela owenze ngayo kwinkomfa yesithoba yobunkokheli eNtshona Koloni obubanjelwe eKapa kwiveki ephelileyo. uRamaphosa ke uyincomile indlela aziphethe ngayo amalungu alombutho ngethuba esenza intetho yokuvala lenkomfa. Ukanti besikhe sawuphicotha lo mba noGqirha Jikelele breakfast ongumhlalo wezopolitiko kulomba. Abantu abaninzi esisiganeko sibothusile kodwa ke funeka abantu bamkele iziphumo zentando yesininzi. Nangona ngoba amasebe athethile nangona at a strategic level ngenxa yobume beNtshona Koloni ibiza bangcono into bangaba kunyulwe omnye umuntu ongekho mnyama ngoba sinekuzibuza umbuzo bangaba ingaba obukhokheli bunyuliweyo buza ukwazi ukuaphila to ezinye ii-communities na and abantu bazakwazi ukuxhaswa ngabanye abantu abazinhlanga ngenhlanga not only abantu abamnyama. But ke amasebe ANC athethile imeko ilena iyo iANC khange ibe nabukhokheli for the past 8 years. So kuyaqala bangaba kubekho ngoku zawuthi ke stability. So inoxanduva loba ngaba njengoba ngaba umongameli uRamaphosa bechilo kunye no chairperson uThalisiswa kunye nomnumzana uMbalula oba ngaba iANC funeke ibumbane. But iANC inomceli mngeni omkhulu because in a competition a tough from a Democratic Alliance ezigwagwisayo into bangaba yona iyakwazi ulawula omasipalati kunye nohulumente wephondo. So izawuthatha ixesha into bangaba ke ngo iANC mayipose threat to EDA, but I think umongameli noko uyancama xa isithi bangaba bazawina unyulo oluzayo le phondo noko I think makaziphenje ixesha because kaloku khange bakwazi into bangaba bafunction as a unit for ixesha elite.
Sikubingelele siphinde sikwamukele mbukeli mongabe usanda kuhlanganyela kanye nathi. Kanti mangabe siqhubeka phambili umnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni KwaZulu-Natal usuphume umkhankaso okunqamula ivumelwano nalezo inkampani ezithola amathenda ombuso kodwa zigcine ingawenzi umsebenzi ngendlela engafanele noma efanele futhi ke ezinye zazo zigcina zishiya umsebenzi ungaqediwe kodwa zibe zinikwa njalo imali. Namhlanje ke lapho ohlelweni lethu Ekhaya Jikelele sinowengamelelo umnyango KwaZulu-Natal uSipho Nkosi. Mhlanishwa asikubingelele sikwamukele ohlelweni. Siyabingelela Ntokazi umsakazi wethu, sibingelela nakubalaleli bakho. Sibonge kakhulu ngokuthi ube nathi namhlanje ekseni. Mhlanishwa yini le enenze nasolo ukuthi lezi inkampani azuqeda umsebenzi noma mhlawumbe nithola izikhalo yini? Msakazi sifuna nje ukubeka lokho ukuthi masihamba endaweni soke sifice izindlu zikahulumeni engaqhubeki ukuthi wenza kanjani. Sibeke sesihlangana nezikhulu zomnyango ukuthi basicacisele ukuthi lezi zinto esizibonayo mangabe sihamba ngabe yini inkinga yakhona, bese ke siyathola ukuthi kuneyinkinga eziyinhlobonhlobo edala ukuthi lezi zakhiwo zezindlu zabantu bakithi zime zingakwazi ukusebenza. Emva koba sekwenzeke lokho ke sibeke sesikhuluma nomnyango ukuthi sicela zonke lezi zakhiwo lezi zindlu ezimile engasebenzi ukuthi basitshele ukuze kwazi ukuthi siyivakashela bese siyobonana nalabo ababenikwe lo msebenzi ukuthi inkinga yabo ikuphi. Into njalo nje msakazi okuyiyona esilwa nayo ngoba abantu bakithi balindele izindlu and then uhulumeni ukhiphe imali kodwa kutholakala ukuthi laba abanikwe umsebenzi benza umathanda wabo bengakwazi ukuthi baqonde ukuthi abantu bakithi bahlele endlini zodaki kakhulukazi endaweni zasemakhaya. Mnumzane Nkosi, ingabe ngiyakuzwa ukukhuluma ngendaba yokuthi benicubungula nenza ucwaningo lokuthola izathu. Ingabe nje uma ungasitshela nje ushe uthi ucobelela nababukeli ukuthi mhlawumbe yiziphi nje ezimbili zezizathu ezinkulu enibona ukuthi yizo lezi ezidala lenkinga? Ezinkulu kakhulu msakazi, yokuqala nje ukuthi kuno contractor abacabanga ukuthi kwahulumeni kukwamalume abafike banikezwe umsebenzi bangawenzi ngesivinini okufanele abasenza ngawo. Ngikhuluma nje kade ngilapha elangalibalele municipality ngiyobheka enye iproject elokho yaqala ngo-2019. Loya muntu lonikwe lo msebenzi usakhe izindlu eziwu-54 nje ukuphela eminyakeni emihlanu yonke. Yona-ke kuyinkinga lokho. Engathi-ke futhi kukhona okutholakala ukuthi laba abasuke bewine i-contract bese berobha laba bantu abasubcontractayo bese-ke bagodla amandla labantu abasubcontractayo. Kodwa-ke khona kunjalo thina sinesivumelwano no-main contractor, uyena ofuna ukuthi akenze isiqiniseko ukuthi izindlu uyazakha ngokukhulu ukushesha. Njengalo nje simtshele emehlweni ngesabatha leli lidlule ukuthi njengoba sakhe izindlu eziwu-54 some-extendela ukuthi akazakhe le phase 1 eziwu-300 ukuthi ungakapheli umhla ka-30 October ebese yiqedile. Uma ngabe ngayiqedi kuyacaca ukuthi kuzofanele siyinqamule icontract naye sikwazi ukunikeza omunye umuntu oserious ngomsebenzi. Into ke baluleke kakhulu ukuthi kule project la ku-Ward 1 no-Ward 3 waselanga libalele bese mnike izindlu eziyinkulungwane yonke lo muntu lo okufanele ngabe phase 2 sayona ko phase 3 sanyuka njalo ukuze iphele lezindlu. Kodwa uyahluleka uyancama kodwa akasifuniki ukuyikhulumela emlilweni. Sithi yena akaziqede zonke lezindlu ungakafiki umhla ka-30 ka-October ngoba makunjalo kucaca ngokusobala ukuthi isiphi isinyathelo umsakazi sosithatha. Eduze kwakhona eWard 5 nase-Ward 3 kune-project eyakhiwa abafana abancane kabi. Labo bafana abancane bayiqeda kudala izindlu eziwu-300. Yingakho sibuye sathi-ke hayi sesinikezela ngezinye eziwu-300 ofuna niqale ngoba uJulayi uqala nje kulona leli sonto. Inkinga nje enkulu kunabantu abangekho serious uma ngabe benikezwe umsebenzi. Uma sinikezwe umsebenzi kahulumeni
funeka siqonde ukuthi impela zabantu bakithi kufanele siwenze ngokukhuthala ngoba masingakhuthele sizoyinqamula lezo nkontileka esinazo nalabo bantu. Mhlonishwa, ngokophenyo lwenu njengomnyango zingakanani inkampani engayilandela imigudu efanele uma ngabe kuziwa ekwenzeni umsebenzi ngendlela efanele? Uyazi ngiyayizwa lapha inkulumo yakho ukhuluma ngokuthi kunalaba bakhi enibabekela umnqamla juqu ukuthi abazakhi izindlu ngokuphela kaOctober, uma bengazakhi nizobeke senithatha inkontileka seninika omunye umuntu. Manje bese kwenzakalani kule mali esenimkhokheleke nalo muntu kodwa ungasakwazanga uqeda umsebenzi? Kulula nje nkosazana, yabo nje lona walapha lokho ward 1 ward 3 wa contract kuyacaca ukuthi wakhe izindlu ezu54 kuphela. Angeke sikwazi ukumkhokhelela izindlu ezu300 engazakhanga. Imali abantu bakithi entela le masimkhokhela somkhokhelela lezi azenzile ukuphela simkhiphe sifuna omunye umuntu ozoqhubeka nalezi ezisele ezibalelwa la ko240 bani bese ke lo muntu singena kwicontract naye akwazi ukuthi aqhubeke emsakazi. Ngeke sikubekezelele osomabhizinisi abenza umsebenzi bangawuqedi esebezohamba nezimali zethu. Yingakho ke njena sothi masibakhokhela simkhokhela umuntu ngomsebenzi awenzile emsakazo, asimkhokheli ngecontract yonke ngoba phela kusho ukuthi sesiyokhokha kabili thina sikhokhela umsebenzi owodwa. Yilokho nje emsakazo esizokwenza ukuthi siqiniseke ukubona ukuthi sivikela izintela zabantu bakithi. Nalokhu ke ukushodoza abantu basebenze sengathi abazi ukuthi benzani. Ikona ngeke sikumele le ndaba yalama extension iyona into enye futhi esofuna ukuthi siyibhekisise ukuthi umuntu sazi ukuthi masithe uyayiqala lezindlu kusukela manje July 1 ngonyaka othile fanele kusuzenze zonke. Kodwa into eniyona igcizelele kubona mangibathula labo contract yoke sibeke ukuthi sicela ukuthi noma ngayiqeda singakafiki isikhathi thina somkhokhela yonke imali yakhe ngoba inhloso yethu ukuthi sisheshise ukuletha izindlu kubantu bakithi ngoba bahlele endlini zodaki kakhulu endaweni lasemakhaya and then emalokishini lokho kubahlele imijondolo. Asikwazi ukuthi isimo sokuguquguquka kwezulu sisibi kanjena sikwazi ukuthi abantu bakithi sibafake engozini sohulumeni. Mhlonishwa, ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kukhona ke ukubambezeleka kweinhlelo zenu njengomnyango okudalwa ilezi ingqinamba. Khona impela kukhona kakhulu. Yingakho nje endaweni la okuhlanganisithola khona ukuthi engathi basilele emuva, yingakho siyoke singenelele. Asikwazi ke ukungenelela ngokwendlela engacacile. Sivese sifune laba abantu abasesivumelwaneni setripartite. Siyoke sifuna umasipala, siyoke sifune i-district ukuthi kubambezela amanzi kube yithina province oyithina esikhokhela ukwakhiwa kwezindlu. Lokho ke into enjengaleyo nje emsakazi. Manje sisemkhankasweni ukugijima yonke iKwaZulu Natal siyo unblocka lezinhlelo lezi zokwakhiwa kwezindlu ezingakwazi ukushesha. Sisehamba ke lokho sikhulume nocontractor, sikhulume nalabo abasebenza kanye nabo ukuthi hayi aseyifuni lento le. Mfowethu sheshe usho uma ngabe umsebenzi ukusinda sikwazi thina njengohulumeni ukuyofuna abanye abantu abaserious ngokuthi bedeliver uhulumeni. Mhlonishwa, mangingakubuza nje njengoba silokhu siba nalengxoxo mayelana lezi ingqinamba eziye zibe khona okuye kuholele ekuthena abantu baseningizimu Afrika beke besayithola ingqalazizinda nalokho kumele ngabe bakuthola kuhulumeni ukuthi inkinga ezinkulu zidalwa kakhulu yizo lezi inkontileka nabo laba bantu ikakhulukazi uhlelo lamathenda. Mhlawumbe nje ngokubona kwakho ngisho singasakhulumi ngecapacity yakho ezumhlonishwa ke uMEC as just an ordinary member of society ukuthi wena ubona kanjani lolu daba lwamathenda ngoba manje libonakala ngazuthi luyinkinga luyingqinamba ezinkulu eindaweni eziningi ukuthi alukhona mhlawumbe mangabe siqhubekela going forward siyaphambili isombululo esinye seyisombululo mhlawumbe omunye angasho ukuthi angeke kwenzeke ukuthi uhulumeni akwazi kuba nabantu bakhe abakhe izindlu kungabi nalolu hlolo lweinkontileka kanye namathenda. Okwamanje ntokazi yami kuseyilona hlelo olukhona ufuna ukuthi sisebenze ngalo silwenze isiqiniseko ukuthi lolu hlelo luyaphumelela.
njengamanje oba kusenjalo mangabe kungangena olunyeke uhlelo ongasine ukuthi lixoxwe uhulumeni kwazolonke kanye nathi singama provinces kuyomela ukuthi kube njalo kodwa nje sifuna ukugqugquzela okwamanje ukuthi njengoba vese kusaphuma wona lama contract enhloko yami yamathenda sithi umuntu othole itender akabe serious agenza umsebenzi ngokukhuthala ukuze izindlu zisheshiseke ukuthi zifinyelele lenkuluke inhlanhla thina njengekwaZulu Natal singenye ama provinces angasilele emuva kakhulu uma ngabe kukhulunywa ngama inombolo esinikezwe umnyango wezokuhlatshiswa kwabantu kuzwelonke siyakwazi ukuthi itarget siyibhithe elokhu kwasize seqele nangaphezulu size sigcine sithola imali kulamanye ama provinces ashodozayo la ke kwaZulu Natal kunomthetho wesishamthetho ukuthi imali eyabiwe uhulumeni kazwelonke ukuthi izothuthukisa kwaZulu Natal asifuni ngisho isente elimdaka ukuthi libuyele ku National Treasury yingakho ke sithi mangabe sikunike wena ukuthi yakhe izindlu ezingaka sibone ukuthi usilele emuva siyakukhipha sifake umuntu ozokwazi ukuthi aphuthumise intuthuko bese ke sikucela ngoba khona nalokho umsakazi ukuthi kweminye yemphakathi bakhona abantu abaphazamisa ukwakhiwa kwezindlu zomphakathi sithi ke nakulabo bantu labo sicela ukuthi bahlukane nalomkhuba omubi kangaka ngoba barobha abantu bakithi ngentuthuko uhulumeni wabo oyilethe kubona siyayibona nje kwezinye indawo kuthiwa zimile sesikonye ngubalo uma district ekade siyohlangana lobuholi bakhona bonke sizobatshela ukuthi niyabona ke mina nisilele emuva njengoba ke nisilele emuva funeka nazi ukuthi makushaya isikhathi esiwukuthi and sizoyithatha le mali esiyilethe kule district siyise kuma district asheshisa kakhulu ukwakhiwa kwezindlu ngoba sifuna ukubukela njengohulumeni waKwaZulu Natal uhulumeni wezehluleki iKwaZulu Natal iyaziwa umlando ama-century ngama-century ukuthi akuyona iprovince yezehluleki iprovince yabantu abazimisele ukwenza umsebenzi wabo ikakhulukazi sisebenzela abantu okuyibona abasivotela Hayi mhlanishwa sasiphetha nje ke baningi abantu abakhala esifundazweni abakhalela izindlu ungathini nje kulabo bantu njengoba kunguwe ophethe lomnyango sicela nje ukuthi sibike kubantu bakithi kwaZulu Natal ukuthi isabelo seyimali esisinikiwe iKwaZulu Natal sizokwazi ukuthi izindlu esiyinqunyelwe yiNational ukuthi sizakhe ngalonyaka wezimali sizokwenza isiqiniseko ukuthi zonke lezo zinto ziyakhiwa bese silindela ke isabelo esilandelayo nakhona siyigijimise futhi intuthuko funeka siqonde futhi la kwaZulu Natal sineyinhlelo eziwu2 zokwakhiwa kwezindlu yilolu lwama contractor bese kuba khona esithi mangabe sihamba emphakathini noma sithindwa abantu bomphakathi ukuthi khona abantu asefana ukuthi balele eminyango sinohlelo ke lomnyango kaNdunankulu elubizwa kuthiwa iOperation Sukumasakhe okuyilona ke sivese sisuke nje siyobheka siyohlonza labo bantu ukuthi awubahlele endlweni enjengalena kampela bese sithi siphuthumise indlu singalandeli lema procurement processes kunalolo hlelo konjalo ke kunesamba nje sezindlu siyibeke eceleni ukugada leso simo sibucayi ngoba inhloso yethu asifuni ukuthi abantu babe nenkinga kulempela sonto nje kade ngiyobheka lezindlu elanga libalele ngisengathole what 14 ukuthi hawu eward 14 kunabantu ogogo kanye nabantu abantwana abasebeyiphethe bona okwashona abazali babo ngifike ngathi hamba nethimba ekuyilona elihlonzayo bese kubizwa ukuthi profiling ngibe sengiyasho ukuthi lezindlu lezi kulomuzi lo lezodaka akusayifuni sifuna ukuthi maduze sizokwakha umuzi ohloniphekile kulomuzi ngoba sinesiqubulo thina njengoKwaZulu Natal ukuthi umuntu ungumuntu ngekhaya ngakho ke mawuhlele endlini yodaka ungathi makuna imvula ezinkulu iwele kuwena kusho ukuthi awuyena umuntu ophelele ngoba ungashona noma yini siyangenelela ngalolu hlelo lukaNdunankulu olubizwa ngokuthiwa iOperation Sukumasakhe
Hayi sibonge kakhulu ke Mhlonishwa ngesikhathi sakho ube nosuku oluhle. Umbukeli lo bekuwe ulowo ongamele umnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni KwaZulu-Natal ubaba uSipho Nkosi. Njengamanje ke sinje kequnga sayitolo umbukeli sizobuya emva komzuzwana. Siphinde sikwamukele umbukeli kanti ke njengamanje masingena kwezemidlalo iqembu laseGermany labesifazane libheke ukunqoba indebe yomhlaba ihlandla lesithathu kanti lizongena enkanjini esikhathini esingaphansi kwenyanga ngaphambi kokuqala kwalomqhudelwano wendebe yomhlaba weFIFA ka2023. Leli qembu ke umbukeli liqhathwe eqoqweni uH kanye neColombia, iSouth Korea neMorocco ezobhekana naye emidlalweni wokuvula zingamashumi 24 Umqhudelwano wesishagalolunye wendebe yomhlaba webhola labesifazane uzoqala mhla zingamashumi 20 kuze kube umhla zingamashumi 20 kuNcwaba eNew Zealand nase-Australia. Kanti ke angamashumi 32 amaqembu akwazi ukuyibekela indawo kulomqhudelwano. Iqembu laseMelika ilona elivikela isicoco kwazise phela selibe ngompetha amahlandla 4. Umqeqeshi weqela lesizwe lebhola ekhatywayo yamanina eFrance uthe usamkele ngezandla zozibini sisikhundla. Uqhubeke wathi hamba kakuhle amalungiselelo endebe yehlabathi ezayo. uHerve Renard uthi sele izintsuku ezimalunga na20 liqela likunye ukulungiselela olukhuphiswano lokuzobanjelwa eAustralia naseNew Zealand. Olukhuphiswano liyaqala ke nge-20 kweyeKhala. uRenard wachongwa njengomqeqeshi weliqela ngoMarch emva kokugxothwa kwalowo engumqeqeshi weliqela kulandela ukuba abadlali beliqela baya bathi abasokuze balidlale eliqela phantsi kwakhe. uRenard uthi nangona iqela lakhe seliphakathi namalungiselelo kodwa kumele lizimisele nangakumbi. Umdlali oyibamba esiswini eqenjini neCroatia uLuka Modric usecikice isivumelwano sonyaka owodwa neqembu iReal Madrid kanti kulindeleke ukuthi ahlale kuleli qembu elingompetha bebhola eEurope kuze kube uNhlangulana ka2024. Unyaka wesithathu Modric oneminyaka engamashumi 37 ubudala elula inkontileka yakhe ngonyaka kuleli qembu iMadrid. Njengoba phela bekufanele ukuthi iphelelwe isikhathi ngoNhlangulana ngaphezulu kwezicoco ezinhlanu ze-UEFA Champions League uModric usenqobe izicoco ezimbili zeLa Liga, ezimbili zeCopa del Rey, ezinye ezine zeSpanish Super Cup kanye nezinhlanu zeClub World Cup. uLionel Messi udlale kumdlalo wokunika imbeko kulowo wayengumdlali weArgentina uJuan Ramon nowaba ngumdlali wonyaka amatyeli 4 eArgentina. Emva kolibaziseko lweminyaka elithoba uBoca Juniors uhloniphe usekela mongameli wayo uJuan Ramon kumdlalo neArgentina. Abadlali bangoku kunye namaqela ase-Argentina baye babhekisa iimbombo ebaleni uLionel Messi noAngelo Di Maria bebeka phakathi kwabo banike imbeko kweli qala. uJuan Ramon kuninzi akuphumelele neBoca Juniors ngexesha esadlala. Qiniseka mbukeli awugqusha lazi kuninzi esikuphathele kona siyabuya emva kokubhatala la matyala. Enkosi ngokuhlala nathi nisabukele Ekhaya Jikelele apho kwinkqubo-ndaba yakho uDTT. Amalungu osapho abo abadume kakhulu ngale Craddock 4 basexhalabile kube manje kanti sebefuna ukumangalela umbuso ngokuhamba kancinci ekutshutshisweni kwabo ababandakanyekayo kweli cala. Ukubulawa kwalamatshantliziyo ngonyaka ka-1985 kwavuselela umsindo kumzontsundu kweli. Lamaqala omzabalazo axhwilwa ngamapolisa engcinezelo ngobusuku be-27 kaJuni ngo-1985 ngethuba besuka eBhayi besiya ngaseKaladokhwe. Isithuthi ababehamba ngaso safunyanwa sitshisiwe njengoko babulawa ngokungenalusini. Sijanile sibuhlungu kakhulu kuba lo mcimbi ubaluleke kakhulu ukuthi kwaye siyanqwenela ukwazi kanye ukuthi isimo sawo sithini ngoku. Umbutho wethu
besikhathalele besiuthanda usiyekele kuyo yonke lento usiyekele kuyo yonke lento enilamadoda nyani alwa esilwela lenkululeko sikuyo. Igunyabandlu lotshutshiso kuzwelonke lithi liceba ukudibana nalamasapho ngenzame zokufumana isisombululo kwelityala. Into ebinzima ke apha kuba elityala lidala lenzeka kudala futhi uphando lakhona belunzima kakhulu, kodwa ke sifuna uqinisekisa into yoba sizimisele ukuba amatyala lana engakumba nxulumene nokubulawa kwamatshantliziyo lomzabalazo ade agqitywe. Emva kweminyaka engama-38 lamasapho afuna ubulungisa. Kwiindaba ze-SABC ndingulwando nomoyi ndisekaladokhwe. Ukuxovula banzi lomba siye sakrweca kaloku lomba othetha ngayo iCredox siye sakrweca kaloku othethela iNational Prosecuting Authority umnumzana Luxolo Tyali esizambuza ke ukuba ngenene ingaba kukhale nyonini kulo elicala. Masikubulise mnumzana uTyala sikwamkele enkqubeni yethu ekhaya Jikelele. Manibulise msasazi ndilungise nje nguTyali. Tyali. Enkosi ngesosilungiso ewe ke ngumnumzana uTyali. Mnumzana uTyali ungathi mhlambe kutheni nje elicala libonakala into yokubana liye ladonsa ixesha elingaka? Sakukhumbula ukuba elityala lelinye lamatyala athi aya kula nkqubo yoxolelwano i-PRC eyenziwa nge-90s nangona lona lalithele lenziwa isiganeko esenzeka ngo-1985. Emveni ukuba kugqitywe i-TRC ke kwaye kwanikwa izindululo zokuba abanye abafana naba babe nexanduva ekubulaweni kwesisime saseCredox mabatshutshiswe. Koko ke ngenxa yobunzima bophando kuba sawukhumbula uba aba bantu batyholwayo ngabantu ababenemandla nendlela yokungena phaya okanye masithi babe ne-access kwizinto zokhuseleko lalarhulumente wengcinezelo. Into abazenzayo bazama ngandlela zokuba babe bayazibulala okanye bayazifihla kuba bebengamapolisa aphetheyo ngelo xesha. Uphando ke liye lasokolisa lihamba ixesha elide kwabe kulahleka nedokethi eli lalo mba nelithe lavuselelwa ke ngonyaka ka-2021. Besiqhubeleka ke silutshutshiso sibonisana nentsapho nabameli babo basemthethweni. Sibabonisa ubungqina esinabo, sibabonisa nobacetyiswane ukuba kuyiwa njani phambili. Elishwa ke kuthe sekuloo ngqulequ kwasweleka lo unguBerard du Plessis nongomnye wabantu abangabatyholwa ekuqinisekiweyo okanye ekrokreleka into yoba wayekhona wayenesandla ekubulaweni kwesisine. Mnumzana uMtyali kudala le case igqushalaza sekukudala noko leminyaka. Ingaba mhlambe siza kubona impumelelo kulo elicala kwaye ucinga uba mhlambe liyode lifikelela usuku apho sizawuthi nantsi imiphumela siyayibona? Umahluko apha ukuba ityala alikayi enkundleni nxa kusaphandwa. Njengoba nditshilo ke nathi umcelimngeni kwelityala omkhulu ukuba abantu abatyholwa ukuba ngabo ababenza ubububi ngabantu ababephaya kanye esithebeni sokwenza izinto. Bathi ke nxa bekuyiwa kweli xesha bakukhululekwe beqonda umbuso uzawutshintsha banza lento bakudistroya konke ubungqina bazama ngandlela zonke ukufihla kwanto. Sizama ke ukubhulula izinto ezafiswa ngabantu ababeselulawulweni, into leyo engelulanga. Koko ke siyafuna usiqinisekisa intsapho nabantu abangaphandle ukuba sisebenza ubusuku nemini sisebenzisana nokhethe. Sizama indlela yokuba abo basaphilayo nabangazange bafumane uxolelo kwi-TRC bayatshutshiswa kwenzela ubulungisa benzeke. Nentsapho ezi zeCredox 4 besidibene nazo kunyaka ophelileyo sizicacisela imicelimngeni lesinayo. Sabonisana ukuba sabanesidibana nangoku ikhona isigqibo esithathiweyo ngumtshutshiso ongameleyo apha eMpuma Koloni. Isigqibo eso ke kufuneka siqale sixoxe nosapho phambi singabe sisipha ebantwini.
Njengoku sibalisela wena mnumzana utyhali into yokubana kudala nibila nisoma nikwaxovula oludaba nalo usapho. Ingaba mhlambe uzawuthini kubantu abazawuthi iNPA irhuqa ngonwabo kuba kaloku ngabantu abamnyama aba babandikanyekayo kwaye ke asikwazi into yokubana singayichaphazeli into yobuhlanga. Ingaba mhlambe ubangaba bekuthiwa abantu abachaphazelekayo okanye ababandikanyekayo ibe ngabantu bebala elinye, ingaba besiza kubona isombululo kweli cala? Ukho iqumrhu labatshutshisi eliye laphinde ladityaniswa lidityanisele uba liphinde liqwalasele lamatyala. Eli qumrhu labatshutshisi ne-task team yenzelwe ukuphanda amatyala angamatyala aquka abantu abamnyama kuphela. Uyawukhumbula ukuba imbali usayikhumbula isiganeko sase-Highgate eMonti nalapho amaxhoba angabantu abamhlophe ibe abantu abarhokrelayo ingamajoni e-Apla. Elo tyala lisaphandwa nalo. Kungekudala besisanda kudibana neentsapho nabameli bazo sizama ubonisana uba sincedisane kuba nelo tyala nxaba lilidala nabo babetyholwa uba babengamathantlizyo e-Apla abanye sebalishiya eli sinezo micelimngeni nakulo. Asifuni ke uyenza ibe yobuhlanga le nto kuba silutshuthiso thina sithuthisa ngaphandle kuba siyakhetha uba umntu unjani. Oko into esifuna yenzekile kuba kwenzeke ubulungisa nto leyo ke sibhizi sezamana nayo ngoku. Le nto ndithi mandenze umzekelo kuba amaxhoba elaa xesha usiliwa engengobantu abantsundu kuphela kodwa ibalulekile into yoba ubomi bomuntu ntsundu nabantu abantsundu babone into yoba abo babaxhaphaza bazothi bajongene nobulungisa. Kunjalo nje nosapho luyakhala ngale nto ingathi ngoku akho clarity engathi ikhona especially xa kuziwa kusapho. Ucinga uba mhlawumbe uluntu lizawuba nentembeko ngakuyo i-NPA njengoko usitsho into yokubana umzamo kukuba nitshutshise kwaye nenze ngokwe-fairness? Eli tyala sifuna uba libe linikwa iqumrhu elinye kuthiwe hayi ugxeko limaliye kugunyaba lezotshutshiso kuphela. Kuba indima ekufanele iyadlalwa ayipheleli kutshutshiso kuphela. Njengoko siyazi uba lityala eli lalinepolitiki phakathi elathi lawujikela phaya kulaa Truth and Reconciliation Commission eyenziwa ngutata uDesmond Tutu ongasekhoyo. Uphando emva koko kwalala enikela uba liphandwe ngamagunya okanye ezinye ngamaqumrhu akufanele bayaphanda. Utshutshiso lisokugqibeleni abaphandi kufanele xa kuphande kuqala kuphanda okhetheke babuye babonisana notshutshiso ukuba singakuya njani phambili nelidokethi nobungqina sinabo. Asifuni ke abantu bashiyeke besithi hayi ithemba lethu lisendaweni enye. Ithemba lethu lisebungqineni esibunofunyanwa ngokhethe likokhethe likubona abahlali babasincedise uba okhoyo oyaziyo uba kukhona into endiyaziyo no ndikhumbula kancinci eze ngaphambili azoncedisa ukuba sikwazi uba la matyala akwazi uba ayaphandeka. Maninzi ke la matyala amanye abantu abakrokrelwayo nabamangalelwayo ngabapolisa ayemtsundu ayisasebenzela ezazirhulumente zamaphandle oTranskei noCiskei. Kukhona amapolisa ayikwezinye case ayilwelo elityala kuphela ele-Credit 4 ityala lisaphandwayo. Maninzi amatyala apho abantu baxhatshazwa bebulawa inkqubo yocalucalulo asaphandwayo nekusafuneka uba siqinisekile into yoba sihamba ngesantya esiphezulu ukuba akwazi uba aba bantu phamba babe baye nabo benza le nto yenzuke kulo kaDuplessis babe alishiya eli babe sebetshutshisiwe ukwenzeka ulungisa kufumaneke. Masibambe ngaso zozibini kuwe mnumzana uLuxolo ngexesha lakho. Yabulela msana. Lo ke mbukeli besithetha naye nguye umnumzana uLuxolo Tyhali. Sithetha kaloku ngoxovulo lwakhona eCredit. Ingathi ke uMamtshali ikhona into asiphethele yona emva kwentengiso. Mbukeli okwamanje nje sosiqu eyitolo kanti uma ngabe ke sibuya sizobe sikuphathele okumnandi. Laphele wensizwa. Unandi lwangandunga amakhaya. Phela njengegama lakube elangeni. Izinhlavu zamehlo akhe zinjengelanga. Uthi nje ngakubuka
ekufudumala inhliziyo ncibikale nje konke. Sixoxa ngomdlalo ongundaba mlonyeni ilembe nosudonse abantu abaningi lelo daba ke mbukelo linabantu abangaqokile sicela nje ukuthi uqaphele siyabuya emva kwedolo. Sikamkele sikubingelele embukeli la ekhaya Jikelele breakfast show sesihoreni lethu ke nje sekusele kancane sifike ehoreni lethu lesithathu. Babheme bakholwa ke eUganda bebukiswa umdlalo owuchungechungo osihloko sithi Shaka Ilembe olandisa phela ngempilo yesilo sakwaDukuza inkosi uShaka Zulu. Unandilo angandunga amakhaya phela njengegama lakube elangeni izinhlavu zamehlo akhe zinjengelanga uthi nje ngakubuka ekufudumala inhliziyo ncibikale nje konke. Umdlalo owuchungechunge olandisa ngempilo yelembe eleqa amanye amalembe ngokukhalipha nangokuhlakanipha okuyilo elabumba isizwe sikaZulu osihloko sithi Shaka Ilembe usuqalile ukukhonjiswa kuthelevishini. Lo mdlalo oyingqophamlando uzokuthatha ukubeke malungana nempilo yesilo sakwaDukuza uShaka kasenza ngakhona. Shaka lived late 1700, early 1800. And he was one of the greatest warrior kings of South Africa and also the African continent. He built a great army. He built a great nation. Impilo yelembe izoxoxwa ngochungechunge leziqephu eziyishumi-2. Nakuba lo mdlalo usesesigabeni sokungenisa usuqalile ukuhlaba umxhwele. Well, it's captivating and it's a juicy one. So you want to get in there, you want to grab your popcorns and just keep watching and watching. It's one thing to have a story, but visually executing it, it's another thing. But they have done an excellent job. Lolu chungechunge lomdlalo liqale ukuboniswa ngo-2022 kepha ke ucwaningo liqale eminyakeni eyisithupha eyedlule. Sikhuluma nje lo mdlalo oboniswa nasezweni iUganda. Over the past 5 years we've been working with producers, with filmmakers, with actors to make sure that the game goes up. Compared to the region, we are doing well. Abadidiyeli bathi ukuthuthuka kwezobuchwepheshe kanye namanani aphansi ezinsiza kusebenza zokuqopha amafilimu kulekelela abasafufusa kulomkhakha kuba baye phambili. Lokho ke lisabhekiwe kulomdlalo njengoba ngokwawo ingakazalwa inkosi yamaZulu uSishaka kasishayeki njengamanzi. Njengamanje ke mbukeli sizoxoxa nosizwe wakwaBlose oyintatheli kaqedisa isizungu. Blose sawubona sikubingelele ohlelweni. Angibingelele kuba laleli ababukeli beTV. Ababukeli bekhaya Jikelele breakfast show. Yebo. Sibonga kakhulu sizwe ukuthi ube nathi namhlanje ekseni. Hey, wonke umuntu ukhuluma ngoShaka Ilembe, Shaka Ilembe ufike wezwakwala. Ayika ufike wazakala impela ekakhulu isiqephu sokuqala nesesibili ukuthi sizama ukuhlanganisa ke manje sihlanganisa amagama nayo yonke into eyenzakalayo ngoba okwamanje isiqephu sesibili kuyacaca ukuthi sisazama amagama sitakawajwayeli lawa khona understand yakhumbula ukuthi abantu esaqala ukujwayela kakhulu ngabo kwaba yibona umlando waZulu osenza ngakhona obani umkabayi kaJama sibabonile ukuthi seyaqala ke manje ukuthi iyahlangana ke nathi sesiqala nokuhlanganisa ngokolwazi lwethu esinalo njengabantu abalandela umlando wakwaZulu kodwa ngiyake ngisho ukuthi benze umsebenzi omuhle kakhulukazi isiqephu sokuqala yizeke noma kwaba nokuthi abantu bangalandeli umlando njengokujwayelekile kodwa babe sibelandela nemizimba yabantu ayivela okwakuyiyona yayisigcinisa ithenda ngesiqephu sokuqala. Blose ngokubona kwakho ke lo mdlalo ukwazile yini ukugculisa abantu njengabakade phela ulindiwe mina kodwa ngiyazi ngigculisekile kangazi ngabanye.
Ngicabanga ukuthi ngempela bayenzile homework yabo bayenzile i-research yabo ukuthi kuyohlele kuhlukene imbono ngoba phela uzokhumbula ukuthi umdlalo waloluhlobo umdlalo into eyenzeka ngo-17 bani nendlela kwaqoshwa ngayo izinto ayifani yabona kuyohlele kuba nama-debate abakhona njengakwazi ukuthi khona aba-debater ukuthi mhlawumbe uShaka akithi bake basibekele ukuthi uShaka umuntu ocisha afane noHenry Cele but khona manje ama-debater hayi uShaka wayekhanya ngokubala and all that stuff kodwa bona kubukeka ngathi wenziwe ngempela umsebenzi wawo and muhle uyabona ukuthi basichithile isikhathi ngaphambi kokuthi bawuqophe lo mdlalo. Manje singabona neBlose lo mdlalo uqoqe indondo nje. Hayi lokho ngaphandle kokunanaza kuzoxoxa idodo kakhulu ngoba nokunika nje abalingisi abaningi ithuba ngoba bobhekisisa kahle baningi abalingisi esibaziyo kanjalo nesingabazi ababa-introducile kulo mdlalo ngicabanga ukuthi nje usezingeni nabo futhi uyabona ukuthi kukhona uningi futhi ukuyimisela nabo bayithathela ukhumbula ukuthi labalingisi abakhona abalingisi abasebasha laba abaqoqelwayo ngomlando wombumbi wesizwe samaZulu inkosi uShaka kaShayi kasenza ngakhona so uyababona kodwa indlela abayimisele ngayo ukuthi ngathi nabo ngempela ibona bayilingisa impela lento I think nje ukusuthwa nokwenzeka konke kwenzekile ayikusizingeni eliphezulu indondo bazobe begijima nazo. Sisakhuluma ngabo ke abalingisi kulomdlalo abanye bathi phela njengoba busushilo nayo indaba kaHenry Cele bazoHenry Cele yena owadlala indawo kaShaka Zulu ingabe phela lokhu asibenzini ubulungiswa phela kulomlungisi odlala ke indawo kaShaka njengamanje. Ngicabanga ukuthi kwakuyimicabango nangoHenry Cele ukuthi inkosi uShaka yayinjani ngicabanga ukuthi namanje lo uzolingisa uShaka ngoba phela akakazalwa kithi sisabona uNandi noXolo sabona uNandi uzohamba isikhathi ke mhlawumbe lama episode lawalandela sibe sesiyambona noShaka mhlawumbe ngawo kuyikhulumela elokhuzeni if singaqala sikhulume ngaye singakamboni okwamanje sisabona nje bemvezile ithombe ngoba sike sabona nasemaphepheni khalwa nangolimi lwakhe lwesiZulu ukuthi ngathi alihlangani kahle or alihlangene kahle kodwa ke kungakuhle ukuthi abalaleli or ababukeli baqale bayibonele bona before sikhulumele iziko. Hayi cha siyabonga kakhulu weBlose amehla impela athe nje sizobe sibuka sibone ukuthi kuhamba kanjani kuloya mdlalo kodwa hayi ubuke kuthembisa impela wona uqale ngonyawo oluhle mbukeli kasethi nje ke qunga seyitolo sizobuya ke emva komzuzwana.